มาไทยท่องทาเดลหินักนิชัวไลมีฟิมนาจิสุจูจูเดียรัมเบธเลเฮมขวาเสียงพรางเฮโรดบอยอสิเลียวะคันอชวกตลอมปัลอาจุนอาร์ฟิซาอุทิยามีนาคานิชัวไลอินเยรูซาเล็มขวาคันอันราอีจุดาเสียงพรางอสิไลดิงมีงักเชียอชวกมีจูโคเซอาดาอุม arfi ni chua lai in a chua kha kan hmu i ama biak oka chun atu hi kan ra anti chu bia chu siang prang herot ni a thei tika a olok a chong ngai i chuban tuk chun Jerusalem khuami vial te na zong kha an sive tlang boy upa vial te na le phung bia chon piak tu seya na kha apum na i khozei a da Mesia chu achua lai tia ahal na anni ni Judea ram Bethlehem khua a tia anle chun prophet ni araktial mi chu hi asi Judea ram ummi Bethlehem khua nangma chu Juda ram khopi na laka ame bik na sunai sailo zaicha tia nangma chung hin foi tu pakhat kami Israel mi na tukhal asiding mi chu achuak lai ati chu cha a Herod ni chun ni chua lai mi fim na chu akhi te in ako na i zaitik sat a da arfi kha achua ti kha fyang te in ahal na chun Bethlehem khua a khan akal tar na i vakal ulo ngak chia kong kha tha te in valat u chun nan mu te ka rakachim than ulo keizong ama chu kavabia velai tia ati na siang prang ni ati na bang chun ankal chun ni chua lei a an rak mu chang mi ar fi kha alang than i an hmai a akal i ngak chia nak chung a chun adir ar fi an mu than cha a an lung an ilom tuk hring hran in chunga khan an vong lut i ngak chia kha anu Mary sina chun an vong mu an khuk an ibil i an biak chun an zal chung khan lak song an ichua i an pek chu an lak song chu sui le frankincense zi mui le mora zi mui an si pathian ni an mang a Herod sin i kirti lo ding khan a chip na i chu cha a lamdang in an ram a khan an kir Egypt ram a an zam anni ankal nuwa boy pawan chung mi pakhat chu Joseph sina khan amang a alang i thaulo ngak chia le anu kha ikal pi na lo Egypt ram a vazam u chun chuak chang u kan ti na hlan tiang chuka a chun va u Herod ni ngak chia hi tha oka akol lai tia ati Joseph chu athau i ngak chia le anu chu Egypt ram i zampi oka zan a khan atho pi na chuka a chun Herod athi tiang an chu thil chu boy pani prophet ka in kafapa chu Egypt ram in chua oka ka au ati mi bia tlin nak cha a khan asi Herod ni ngak chia atha na Herod ni chua lai mi fim na ni an ka hlen ti kha anghal tika athin ahong ngai arfi achua na kong ni chua lai mi fim na ni an chim ning khan achan chu atuaki Bethlehem khua le apong kam i a ummi khua na chung i ngak chepa kum ni ri in atang lei pau kha tha di na oka nolbia apek na chuti chun prophet Jeremiah ni arak chimmi chu ahong tling achimmi chu rama khochunga thong athang chu thong chu ta nak le ai nak thong asi Rachel ni afala chu ata na andi lakin anthi di cha a atapleng mangko i ngam kho asilo ti hi asi Egypt ram in ankir Herod athi nuwa Egypt rama khan Joseph sina chun boy pawan chung mi pakhat kha alang i thaulo ngak chiale anu kha Israel ram a hungkir pi than changna zeicha tia ngak chia tha atim mi kha anthi chang tia ati chucha a Joseph chu athau i ngak chiale anu chu Israel ram a khan ahun kir pi na
Arkalauni apa Herod kha ahun chan i Judea ram a siang parhang asiti kha Joseph ni athai tika tuka i va ok chu ati amang a anchim bantukin Galilee ram a khan akal i Nazareth khua a khan hun akhuar ama chu Nazareth khua mi ti aselai tia prophet nani anrak chim mi tlintar ok cha a hiti in thil ahun chu asi